guha ikaze. Ku munsi w'ejo mu kiganiro Donald Trump yagiranye n'ikinyamakuru Fox News, Donald Trump ubwe yatangaje ko amaze guhagarika intambara 9 hirya no hino ku isi. Izi ntambara abantu benshi batangiye kwibaza ngo izi ntambara 9 Donald Trump yahagaritse ubwo no munyamakuru izi ntambara nizi. Mu magambo ya Donald Trump akimara kuvuga ko yahagaritse zino ntambara 9, njye ubwanjye naraye kuri internet ibinyamakuru n'amateleviziyo byose ndabizenguruka genda nibaza ngo nizihe ntambara Donald Trump yahagaritse. Kugeza uyu munsi nari ntarabona izo ntambara, narazishatse ndazibura, niyo mpamvu nta kiganiro nabakoreye cy'izo ntambara. Kuri uyu munsi Donald Trump yongeye kwandika ibaruwa noneho yaje kuvuga kuri izo ntambara, avuga ko ari intambara ya 10 ahagaritse. Uyu munsi igihugu cya Iran gihanganye n'igihugu cya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari indi ntambara iri ku ruhande abantu batazi, Lebanon na Israel. Iyi ni intambara igihugu cya Iran cyifuza ko ihagarara. Iyi ntambara iri mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabwe guhagarika kugira ngo Iran yemere gusinya ku mpapuro z'amahoro. Nyamara Israel ikavuga ko itazigera ihagarika zino ntambara irasana muri Lebanon. Lebanon ni igihugu cya ryari kubera iki cyisanze mu ntambara n'igihugu cya Israel barapiki. Byaje gutuma ninjira mu mateka ndeba ngo Israel Lebanon barapiki na mateka maremare, ariko turanyura mu magambo makeya cyane maze turaza gusiga byose uri kubyumva. Turebe icyo bari gupfa, icyo benda kugeraho, turebe nimba koko intambara yabo izahagarara. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe ibaruwa Donald Trump yanditse. Muri no baruwa yongeye kuvuga ko yahagaritse intambara ya 10. Ndagusobanurira intambara ya 10 yari yamaze guhagarika. Guha ikaze. Nimba ari ubwa mbere usanze kuno muyoboro kandi subscribe ndetse ukande na like kugira ngo utazigera ubura ibiganiro tugira tukugezaho. Je mwumva kuri microphone nitwa Egide. Mbere ko tuvuga ko ibaruwa Donald Trump yanditse, katubanza turebe impamvu yayanditse yariyo. Uyu munsi tuvugana leta ya Israel ndetse na Lebanon biri mu ntambara zitazigera zishira. Abangaba bafatanyijwe n'umutwe wa Hezbollah. Hezbollah irabyuka ikarasa ku gihugu cya Israel. Israel yabyuka ikarasa ku gihugu cya Lebanon. Nyamara uyu mutwe wa Hezbollah ntabwo ari umutwe muri Lebanon, ahubwo ni umutwe ucumbitse muri Lebanon. Lebanon nka leta ikishinjwa ni ugufasha umutwe wa Hezbollah. Hezbollah nayo ikavuga ko icumbitse muri Lebanon ariko ndahihuriye na leta ya Lebanon. Iyo Hezbollah irashe muri Israel, iki gihugu cya Lebanon nicyo cyishyura igiciro. Ku munsi w'ejo Donald Trump yaganirije impande zombi, perezida w'igihugu cya Lebanon ndetse na minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel, uyu yitwa Benjamin Netanyahu. Aba bombi ngabasaba ko baza mu biganiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba baraje mu biganiro maze baricara ngo baraganira. Ubyo babaje kuganira ubemeranyije agahenge k'iminsi 10 batari kurasana hagati yabo. Ako gahenge kari kagamije kuba baganira kugira ngo barebe ko bagera ku masezerano y'amahoro, nubwo Benjamin Netanyahu atabyumva. Impamvu atabyumva ngo nta kintu na kimwe ashaka kumva mu matwi kimubwira kumuhuza na Lebanon mu gihe umutwe wa Hezbollah ugikorera muri Lebanon. Uyu mutwe wa Hezbollah wavutse ryari? Ese Lebanon ihuriye hehe na Hezbollah? Turaje tubirebe mu kanya. Reka tubanze turebe ko ibaruwa Donald Trump yanditse. Bakimara kugera kuri ibyo, Donald Trump yafashe ikaramu maze arandika ku rubuga rwe kwa Truth Social. Yandika agira ati nagiranye ikiganiro na nyiricyubahiro ukomeye cyane perezida w'igihugu cya Lebanon yitwa Joseph, ndetse ngirana ikiganiro na minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu. Taba bombi twemeranyijwe ko tugomba guhurira mu biganiro by'amahoro tugomba guhuza bino bihugu byombi. Kandi twemeranya ko tugomba guhurira ku ibyo biganiro dufite ingingo imwe yo kurekeraho kurasa, tugahagarika byibura kurasana hagati y'iminsi 10. Ati bitwara byemeje hagati yacu mu bihugu byombi, twemeza ko saa 11 z'umugoroba tugomba kurekeraho kurasana. Ku munsi wo kuwa kabiri ibihugu byombi byemeye guhurira bwa mbere mu myaka 34 ishize, byemeye guhurira Washington DC. Umuhuza wabo yari sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio, nayo vice president w'igihugu cya Amerika J.D. Vance ndetse na sekretari Rubio bari kumwe na chairman ndetse n'abandi bose bo muri staff Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo nka Lazini Kayin kugira ngo bakorere hamwe bonge kino gihugu cya Lebanon n'igihugu cya Israel. Ati bikandi babikoze neza nkuko nabibabwiye, bagera ku masezerano y'amahoro bemeza kumara iminsi 10 batari kurasana. Donald Trump yasoje ibaruwa agira ati ni iby'icyubahiro ko natemuye ibibazo byinshi harimo n'intambara 9 nahagaritse hano ku isi. Ati ni intambara ya 10 mpagaritse. Nge Donald Trump ndabashimiye. Agahenge k'iminsi 10 ibihugu byombi bihanye Lebanon ndetse n'igihugu cya Israel. Donald Trump ubwo yese yandika ko ari intambara ya 10 ahagaritse. Ibi nibyo byatumye ntabona amakuru y'intambara yagiye hagarika. Kuganira iminsi 5 gusa mutarasana ubwo yemeza ko intambara ihagaritse burundu. Uyu ni Donald Trump. Lebanon na Israel ese ubundi byagenze gute kugira ngo bisange mu makimbirane? Ibi nari nabigusezeranyije. Mu mwaka w'1948 nubwo igihugu cya Israel cyiswe Israel nibwo cyavutse. Kuva muri uwo mwaka abanyepalestine benshi
batishimiye kuba muri icyo gihugu gishyashya barimutse barahunga binjira mu gihugu cya Lebanon abariho bahungira. Abenshi bageze muri Lebanon baje kwimuka bimukira mu gihugu cya Jordan. Bageze muri Jordan baje gushinga umutwe bawita ngo ni Palestine Liberation Organization PLO. Uyu mutwe washyizweho kugira ngo uhangane na leta nshyashya ya Israel yari imaze gushingwa kuva mu mwaka w'1948. Uyu mutwe ntiwigeze na rimwe uhereza agahenge igihugu cya Israel. Mu 1970 uyu mutwe waje kwirukanwa mu gihugu cya Jordan maze wimukira muri Lebanon, cyane ko abaturage benshi bari barasigaye muri Lebanon. Ugeze muri Lebanon watangiye guteza umutekano muke muri iki gihugu. Mu 1975 hatangiye intambara y'abasivili. Iyi ntambara imaze imyaka igera kuri 15 kuva mu 1975 kugera mu 1990. Iyi ntambara yatumye igihugu cya Lebanon gihinduka kimwe mu bihugu birimo imitwe myinshi yitwaje intwaro. Israel yatangiye kwivanga muri ibyo bazitangira kugaya ibitero kuri uyu mutwe. Ibi Israel yabikoze mu rwego rwo kugira ngo irindire igihugu cya Lebanon umutekano. Uyu mutwe Israel yawugabyeho ibitero byinshi cyane kugira ngo irebe ko wahagarara. Kuva mu 1988 igihugu cya Lebanon nibwo cyumvisha uburibwe bwa mbere buterwa no gucumbikira umutwe w'ibyihebe. Icyo gihe igihugu cya Israel cyateye amajyaruguru y'igihugu cya Lebanon. Iyo operation bayise ngo ni operation Litan. Bari bagamije guhagarika uno mutwe gurekeraho kurasa ku gihugu cya Israel. Icyo gihe iki gitero cyahitanye abantu benshi cyane, abandi barapfa, abandi bahunga igihugu bajya mu bihugu by'abaturanyi. UN ibonye bibaye yohereje ingabo zayo kugira ngo zijye kubungabunga umutekano. Nyamara ibi bitero nubwo byari bibi cyane ariko ntago byasanye uyu mutwe. Umwaka w'1982 igihugu cya Israel cyarongeye kirisuganya kigaya ibitero simusiga kandi biremereye cyane ku gihugu cya Lebanon. Icyo gihe gahunda kwari ugusenya uyu mutwe burundu. Minisitiri w'ingabo w'icyo gihe yatangaje ko nta na rimwe bazigera bahagara badasenya uyu mutwe. Icyo gihe Israel yarashe uno mutwe irawukurikira ugeza mu murwa mukuru w'igihugu cya Lebanon, aha ni Beirut. Uyu mutwe waje kwirukanwa muri Lebanon urahunga uragenda. Israel ibonye igeze mu murwa mukuru wa Lebanon ntago yakase ngo isubireyo. Israel yakomeje kuyobora igihugu cya Lebanon. Lebanon igira ubutegetsi bwa Israel baragenda barabyemera. Mu 1980 nyuma y'iyi ntambara haje kuvuka umutwe witwa Hezbollah mu 1985. Uyu mutwe waje kujya ufashwa na Iran. Intego zayo kwari ukurwanya Israel, gukuraho ubutegetsi bwa Israel muri Lebanon, gushyigikira Palestine ndetse n'ibindi byinshi byatumye no mutwe uvuka. Iby'ingenzi Israel ubwayo yaje kwemera ko gufata ubutegetsi bwa Lebanon igakomeza kuyobora Lebanon. Ibi ngibi ari byo byatumye haza kuvuka Hezbollah. Hezbollah mu kuvuka kwayo yaje ari nk'ihwa, ari ikigeragezo gikomeye cyane. Kugeza uyu munsi Hezbollah yabaye Hezbollah. Kuva mu 1985 kugeza mu 2000 igihugu cya Israel cyari kiri mu majyepfo y'igihugu cya Lebanon, imyaka 15 kiri kuzengereza Lebanon. Uyu mutwe wa Hezbollah waje kugaba ibitero simusiga kuri Israel, maze mu mwaka wa 2000 biza kurangira Israel itsinzwe, yemera kuva muri igihugu cya Lebanon isubira iwabo. Hezbollah ifatwa nk'igihugu gitsinze kandi ari umutwe w'inyeshyamba utsinze. Kuva uwo munsi, kuva mu 2000 Hezbollah yafashwe nk'ishyaka ryatsinze ritsinze igihugu cya Israel, rikomeza kuba muri Lebanon, gutyo leta ya Lebanon ikomeza kuyifasha. Intambara karundura yaje gutangira mu mwaka wa 2006. Icyo gihe umutwe wa Hezbollah wafashe abasirikare b'igihugu cya Israel. Israel yanga kwihangana maze igaya ibitero simusiga muri Lebanon. Intambara yamaze iminsi 34, ibitero bikomeye ku mpande zombi bibi bitero, ariko amaherezo haza kubaho guhagarika umuriro barekeraho kurasanya. Kuva mu mwaka wa 2006 kugera mu 2023 bisa nkaho nta ntambara yari ihari. Kuba hatari hari intambara ntabwo bisobanuye ko batarwanaga. Hezbollah yarijajaraga umunsi umwe itunguranye ikarasa cya rokete mu gihugu cya Israel. Israel ikicecekera ikazabacunga barabyibagiwe, ikabohereza ibitero byo mu ndege maze ikasiga hasibanganyije. Ibi byagiye bituma imiryango mpuzamahanga ihaguruka. Iran bikomeza gushyirwa mu majwi mu bihugu bifasha umutwe wa Hezbollah. Iran ubwayo yaje kwiyemera ko ifasha umutwe wa Hezbollah kandi ko itazigera irekeraho kuwufasha. Ibi biri mu byiri kuzira uyu munsi. Kuva mu mwaka wa 2023 kugeza mu mwaka wa 2026 uyu munsi tuvugana, hari intambara iri kubera muri Gaza. Iyi ntambara yashyamiranyije umutwe wa Hamas ndetse na Israel. Ubu bushyamirane bwatumye umutwe wa Hezbollah winjira muri ino ntambara. Hezbollah ikarasa rokete ziremereye cyane ku gihugu cya Israel. Israel nayo ikasubiza ibitero, aho kubisubiza kuri Hezbollah ikabisubiza mu gihugu cya Lebanon, kubera ko ngo Lebanon ni icumbikiye n'umutwe wa Hezbollah. Hezbollah ntibashaka gutaha, icyo bagamije ngo ni ukuraho ubutegetsi bwa Israel. Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel, ibi ntago abyumva. Yavuze ko azarasa igihugu cya Lebanon
kuzageza igihe ubwacyo kizafata icyemezo cyo kwirukana Hezbollah cyangwa bakayisenya burundu. Ibi ngibi bimeze nk'u Rwanda, FDLR ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yarakomeje, ni nako abantu bapfa buri munsi. Hagati aha hari ibiganiro. Ibi nibyo Donald Trump yavuze. Ibiganiro biri ku mpande zombi byahagaritse imirwano mu gihe cy'iminsi 10 gusa, byatumye Donald Trump avuga ko ahagaritse intambara ya 10 ku isi. Nyamara ni iminsi 10 gusa bagiye guhagarara batarasana. Uyu munsi tuvugana, umutwe wa Hezbollah n'uyoboye imirwano ku mpande zombi, haba ku gihugu cya Israel, ku gihugu cya Lebanon. Hezbollah niyoboye imirwano. Mu minsi yashize Hezbollah yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyibeshya ikinjira mu gihugu cya Iran iciye ku butaka, Hezbollah izaza kurwanira igihugu cya Iran. Aba bafitanye ubushuti kubera inkunga igihugu cya Iran kibatera. Izi ntambara z'isi zizahagarara ryari? Nubwo bimeze gutyo, Benjamin Netanyahu we ntashaka kubikozwa, ntanabyumva neza, ntabwo yumva ukuntu ibi ngibi bigomba guhagarara. Ku cye giti yifuza kurasa igihugu cya Lebanon kugeza igihe umutwe wa Hezbollah ushiriyemo, kubera ko Netanyahu yavuze ko icyo adashaka kumva ni ijambo Hezbollah na Lebanon. Ashaka kumva Lebanon yonyine, nta jambo Hezbollah ririmo. Yavuze ko niyo imirwano yahagarara hagati ya Iran na Israel, ku ruhande rwa Hezbollah n'igihugu cya Israel ntabwo izigera ihagarara. Uyu munsi ntibyahuje kubarasa ibitero bikomeye cyane, ndetse na Hezbollah igakomeza kubasubiza. Igihugu cya Israel ibikorwa remezo bimaze gushiraho, uko nako bimeze muri Lebanon. Tuvuze mu ncamake imibereho n'impamvu ibihugu byombi biri guhangana. Ndagushimiye. Nimba ari ubwa mbere usanze kuno muyoboro, ubuko kanda like na subscribe. Njye wumvaga nitwa Egide.